in ek khal te po asiam ve theya hei wang hianin ek khal tan chuanin ballam min thalo chu ei lo kha athwanga chuan zun thum nei tan khanin athani chuan amin ti hianin amin pa ngai le te ma min deuh te oma heng hi chuanin hemi chopai troi te hi apui theya in tiang amin pa ngai amin tha hian chuanin antioxidant chapai tha antioxidant pokan soi jing to hemi natna ben bon rang cancer kan ti te tiang thil rang lung natna kha diang te veng thei le taksa veng him thei khani chuan amin pa ngai hianin minerals le vitamins te po apai thaber chuan ek khal tan te hian chuanin ballamin pa ngai te hi tha in zun thum nei tan pon e tam lo chuanin apoi lo boka e ba ka hian min lutuk khi om boka min lutuk che hei aduk do da po om to hi han khe te pon alo troi trep to achen be cho troi to bo ning chu he hi chuanin vitamin te hi apai kema in sugar tiang thum kha apai tam to he wang hian ballamin le lutuk ang chi hi chu zun thum nei ta hian e tam kha athalo ni e lo po kha apoi lo hemi sugar sang duk tan chuan le na mai ro chu hemi ballamin thadeu mai troi trep to kan ti ti hianin antioxidant kan ti ang kha apai thaber thunga ten balla hi emi akunga min ang chi hi chu hemi adum deuh thlet thuat ti hi ange akora tiang te om du bi ka amai ro chu hei min chop artificial ti min ti meng he hi chuanin hei chu hei amam aeng dan adum duk tiang chi tiang kha om ve lo ani chuanin balla hi ai hun hi an ange an soi le bokila then khat tan chuanin hemi jing korulai eti hi apoina om khan lova amai ro chu ange balla hi acidic fruit kan tiang chi hi ni hei wa hianin pumpui long le pumpui ulcer nei tan chuanin atizol theya chu wangin pumpui long le ulcer nei tan chuanin jing choi khama emaw zanria e khama te mo e kha athamai nga ani lo chuanin pum lampang associate na nei lem lo tan chuanin jinga te tlaya te du hun na khanin ai mai thei ani chuanin amai ro chu zan hianin hemi kan taksa metabolism tila kan taksa na tho rim tiang hi amuanga in hemi kan pumpui na tho te poi amuanga chuang ren dai te